بسم الله. سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم. الله أعلم بمراده بذلك. مكان سورة الكغاية قولوا ناقري تهمي السجدة وناقري سورة المصابيح ونواقل سورة فصلة كسنا تقول مكان سورة نقول لي كينا خنا نقول لي قرآن الله كتابيني الله نباني ما ولا منا هارنا هو عندك أو نيني أرجعنا هو يبيمون همي الله أعلم بمراده بذلك. تنزيل خبر لموسى هذا التنزيل كني ينقهويا من الرحمن اللي دونا هلنا اللي وندن تونغا الرحيم. على الله رهنا كركرتين تونغا أجري كتاب كني بدل من التنزيل كي ينقهون مريا كتاب يعني فصلت آياته ولم قلندي آيانوما قرآنا Karampol nyani عربيا Arabun kan nyani لقوم seru dangani يعلمون watu بشيرا يعني labud himmin watu القرآن أولا قال تني أكمل تنو قمبان Arabun kan nyani gongonde ngari nyina ngade qissa ngade kitu ngade ho gawadi ana bangun biliko أنا القرآن هاي يعني هون وجونغني تي الله عينونا هون وجونغني تي الله جاتينا هون وجونغني تي تكهون كاينا هون كم هون ني إنو هون أرواجين ديغام لورم كل ديغام بومون ديغام اللي أقوي بوسري غرا كوني مقبل فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسام قرآن كاين تجاتنا نيمي anta gesni na nyime wari gabo yesu atun tabaka بسم الله بشيرا قرآن نيغالين دانيس ونذيرا ارو غونغون دانا ني فأعرض أكثرهم كيسو كومن دي مكان كومبو غابين دي تاتينكوي فهم يكون لا يسمعون انتام كوتليغا دي مكايدي وقالوا إن تعلم من وقصن دمنا أكنة أو قفارين مما قلهم أقوكل إليه وقتكنا ووخر إن السطنينا وطرنني إن حجاب وكن غنيني أرانك نغنيني فأمل إن تعلمني أنك نقول لأندينا كما وقال نقول لأن يهودينا كما إن كيكون الله فارد قرآن خام أعيرون ولا غلندني Arabun kannin yani asu kabako bashirun yani nazirun yani alkasu ga wande ikunda onta muku o taronta di suta mo tarondi o fari mo yaunga hijabu moro mena an kallenya wono kallenya an kallen to wono an Allah kallen da bare an ana faran kallenya bane hen Allah kallen Qur'an annam kuwa na fam na yamarinya na hatannen to gono kini yumbato wajibi an kallen to gono kiyani ga kallen ar Allah kallen ta kemi su an kallen to gono ma kairun kallen min ya fa amilna amilun an kallen ya wono kallen la kallen ta komedo Allah na Allah kallen kibi tan islamu re ke nan dukini Allah ho gandari ago ke Allah mu ko beta كنا ينقلب بسم الله قل رسول الله يقول لدمني أنما أنك مولمين من حتى غنغيا أغمي قل آغا كوني مغبي حتى غنغيا أمي تغنغي نغين أغمي قد دفر بي غور منها يوحى إلي يوحي من كتنغي كبيرا كني دفر قريد
أنما إلهكم يوتي نندغني كبا إله كني كماني واحد كمانباني فاستقيموا كبرنا قاتلمو إليه كن كمانباني دغني تبتي ارتومندغا انا واستغفروه كن كمانباني كفر جسمندو وويل كيام كون نندغني تنا كاغدا كبرنا أو باللي كبابنا هم بينونغا هو الله فارن دو بيس نيرون دي أو باللي كبابنا يوكي آية وتنوتي الله فارن يميت قل إنما أنا بشر مثلكم تنكي من أغام ينسري الله فارن يميت كنوا القرآن تكنوا القرآن الله فارن كن كده عظيم mais angana hay daiman kama ko he gari ba keni gulle at-tasliq yahudiya nu jukuni wono illa hinna nay himbe tawreta di yokun kapameya nan sigi illa muren sigi dingrana an kana min digame su gono anna digame su agoni kebre ko ni yimme aro mana wala kemo famille ti odo Allah farin sumbana ti Allah yimmiti Allah farinna ko oda qur'ana de qul innama ana basharun mithlukum taakida ngani innama al-hasr nge muhammad lamin hiti hota nay ngen aga mesreni widu de manati ke an gara to ko yi me qoron ya qaso qur'ana uslubun nugo ya wadi digan kono mo nugo qur'ana ko Allah yimi gara ko mo be sisa ati qur'ana kitabun fussilat ayatuhu ayatun ngalangalantini qaramponni arabiyyan liqaumin ya'lamun arabun qanni yimi yimi gawatu kini arabun qanni uslubun nugo ay woni gara uslubul istislam nandu kini an kitalle manga an gati himbe ona nyakinga o mi kuntinya Allah farin bi hota na sare halle aha ona nyakinga wala ngeni sare ni mudangira kane maka sigire manin ko nan sawke kamma inma ana basharun mithlukum yuha ilayya ona nyakinga ngena ga me sare ngaddan fara be gono yuha ilayya iwo wahay nyana katinge kebira ma difference liwa ma mari angado Allah faran namban hali yuha ilayka in wahay mo nyana katanga hanay ba ngara sima hari wahay mo nyana kata himbelu ya ande bu nyum de qifaru allati haqqan tilka ar-rusul faddalna ba'dahum ala ba'd ati kuni harunye odi hasongondi meya wahay mo nyana kata himbelu me anke wahay ndangena katanga kairun tiro Allah faran nambana Allah fiti akira hata sombana tinga wahay mo nyana katanga ngade kebira kene difference yo angati Allah ti fare na koti ido sumbana akona ka hay a difference be goni ken goni Allah gara wara yu kebe ni sa wara ken di sa yuha ilayya akidan kida ka sumbana o so sere nga wahay mun nyana katinge de kebira o su gande tando kite moyi o yigene o watunu wahay mun nyana katinge kenda nyana katana kibla kenni farqunga kenni danfaranga Allah farendu annaga wa wahay ngo ngena kata himbe no gay danfarangi do menaga sikanta di Allah farenyen pasasui anga sikka kenni bani am muslima goni anga tando Allah farenna bana ma Allah farendu be sumbana bani an salama goni ne daiman iddu kumen hiya ina aya mun tuna kutu nan sigi aga lira sigi no kobe la maka kenya dangi taykane aya nyanga sabu aga yanga wakati be aga yanga himbe di diga men kutenko qur'ana wala ngalante ngene arabu kanne ngene anga nda ko bane awyo famine la ngure mutu ni na hamo bakadi ayanga jaman na hanya da no bugo bitendi no wara quraydi magal lakini nyugo tutang tanga wala kendi an qora kenda
بسم الله وويل واتقنه للمشركين إلا كفان دغني الذين إلا كفان بينو كن غند الزكاة جكان كني وهم أتكون يمو لا خرا تيجي تيجي كافرون إن يفسرون الليل إن الذين أتي يمو بينو آمنوا هم بتمني إيجار كل سرهم كل براجو كن دغني إن براجين تكتني جكا كني بلاغو جنگا خبري Allah haygara atokiti la haraka hiramuna man sawda bay naburen do nyonki nyana maro habe sede ganta aw himbe dakka tasre be ganta kata naburen kinni Allah killendi kinga koyni kelli man ka on sembendenni asabatin demo dinandi wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a marḍati Allah wa tathbitan min anfusihim yani mahallu shahid wa tathbitan min anfusihim naburen kinne Allah killendi kinga koyni kin kamanin sabatintemo idinandi asembentemo idinandi kiya sabuni Allah wa sallam awa serebe tubin takurumbanga ndai ani naburen kinnanga parce que naburen mon nyonkin sabatinde naburen mon nyonkin nokoto kiya sabuni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu himbe ga barajja kan kinni Allah faran fatihalle iwasalli wasumuni wahijini ibarajja kan kinni ara sahabanun kahmo me na diga nun ko sahabanun da mani wari iwasalli wasumuni wajaka na kebire ngun una hinya ta akhirnya diga min lagaru diga min ko sawra atin kunati Allah serebe galini hita kenya kinni Allah faran hita ke akamanda gamari wallahi nga kamanin gajana harin bana ga ne diga sahaba nun di ezi ande mo nyum ndo tifarum palle ya garema abubakar me sala imeti kunu eti wallahi allah baranda mi halle asigi dinanda koy ande mo nyum sigi mo arange gulle ajjo pawati usra koni tin qalla garu usra tiga yo ke ko nama an kuto anya xamo koy chakanni allah fardai koy salli ngane mogobe koy sumi ngane mogobe koy hiju ngane mogobe fadalu karagi serebe ganda sigitinta nyana islami asul lagaruni kallenye anda bu hiju mbane pe ntajja kangini alla garu anga ma kin harak ananya na kaman kare ntasallimi ina dubu kin kite wala ndo fi kitabu ni kin dati ganda kin kallenye na masal ntasumunu sumen ni tongi magaringen ina du hagirin nan bugu na to amanga ni mutu ina kare iso ke mo wadi mahijum ba ne pe himbe ga nabara ken afallahu hasbuhu wa hijum kibaren gabe ni ona simma aseo sere gabe da an ina sentada wa simma na asahamu sere gabe di an ina sahantadi kibra serranta ken kitini sere kitini awa nanti anken ko yoro da mo suri na to ay mi du wala yuken kimne ke ayawo islamin bagabagani annan kanu jakka kini bala ngade wa jakka kini bala ko buru qore allah haygara aram mangudo ata fisringalle ara mangudo ata hilla kabana ara mangudo atilla ara kahirini na jaga gini balawo pati yesu nyam balawo alla ma ko ni mangudo ke mangudo bure ma ga ta jaga gini bali nan tan ngati bonewida wailu yangan kataran ni wana wa jahannama yimme ko tasu awotini alla ngi me kisini wailu Allah kisindi wailuya Allah kisindi wailuya ta tanyereta wata su jahannaba ibodi Allah ni ke mi kisindi nonga donc jakka kinin bali ndi garam payno ye mina bonda jahannaba e jahannaba mi goti ni arni kisindi inno ko beya non burende de obra jakka kinin bali Allah ti adano ni
باو قلي ما نكبهون دونغيري ابن عباس أبو كبير كوني كنت هم الذين لا يقولون لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله زكاة الأنفس. ابن عباس رضي الله عنه ابن الأمة يوم تنو قرم وقوري الله بارجي من آخر كيما أتي أولي يعني بني وستري لا سري بيجا تتي لا إله إلا الله. مثلا لا إله إلا الله يعني يمكن جاكانا أنما أن يمكن سنوني نان يمكن جاكام بني يبقى تبولي عنا يبقى لا إله إلا الله كوني كين يعني دون يمكن جاكام بني نا ناتو أمو كمان أكو أمو كمان أنجي مي جاكام بني يعني أمو كمان أن يمكن سنوني نان سنون سنوني إن الذين يمبين آمنوا كن قتمني يغرى كل سنون كل براجع كن دغني أنت كتني إن الله لا دغ بلا كبي عندك كاهلون كوني دغرانكو أنا إسلامي قهنكو ني دغرانكو براجع وإسلام دمومنا أنت كتني أنت نغسني الله كو كبي كننا أنقول لسرباني الله يمحلكم من ده حقته. بسم الله يا رسول الله يانكن نتي يلي أنكما أنكم يانكا فراون تي كمانينغا كماني بيغا تغاني مونينغا بيتو يلي وچميني أنكم وبورن نيانا كفا الله تعالى كبيرنغا أرامونين تغاندانغا أياني تغهون قرندانغا تي نيمانغا دي أنتا نمونينا كمان قول نقص كين تغاندانا كيموني دي قوري بيتو يلي وچمي الله راتغا angin na haka pakenga man sabana bito hilli wuce me angal lumara ati himbenda lugi ke da yigana tinya bana wonya e man sabda ara bito hilli ya allara o taga bito tumi wuce nya ara kotan yugo taga ti alhadi ara ko taga ti tenengi ara hotaga tarata na hotaga haraba na hotaga alhamsa na hotaga aywa kibren ara munyin taga alhadi adu tenemi na gidun taga tarata yite funtiranu aro kolonguranu aro debungo taun no hobe ara kun taga haraba kampi honu adu gundu honu aro honni remi yana manu aro masibanu ara kuntaga alhamsa ada hada mari men taga juma sibitin koda ataga neyme bitontu mi wuceme na to alhadi kata juma ara kenya mani sauda no tuindi ko ada mari mun na to himbe nyana ona jaten ta woni mo kinyana nan gebuti ke watiya mo kinyana lengi ko bani an ko yin kiten saunde anna belanya nan katu da ngem pay nan se kon pay law kinyana nan gebuti ke watiya aro karam dikini ike be ga ro hon sunyana ya min ta karamu yi ike ri hinya ko kini o adam re mo kambe gani hakaran donga ono hon kiten saunde aro karam dikini. بسم الله وجعل رواسي الله رجل سبت الدنيا يندي من فوقها أكم من بعينا على خير كمني أو من جي سورة قتلوا دابلوا أنقول نقول من خير كمني فكلوا في مناكبها وكلوا من رزقه أنقول من ينقم بعينا أنه كذا أنقول نقول يجاه من فأنقول نقص سبحان الله ini kalau boleh Bismillah وقدر أقوى Arabun biradun tahandina yugdari yindi في أربعة to na gatike أيام kutindi ba bido tumiya ana hay وقدر فيها أقواتها عظيم كما بقول من biradun
tagandi adi na jaten tagundi ke soho bo sorono ke muninda bedi ke yite o senunu ko cenyali kina gide yakama kina lamballa kanye kina halla kanye ke soke baka doro ke daba ketene doro ke soho sorno doro kinyana doro qaddara fiha aqwataha ango no kobe be go sorono ala suka gondi na jaten tagundi na sumo gon sorondi ada kenya mani sabuda kenya ni duna taka mogonga agandanya ango no kube an kallen su ko modin musorno no ango duna ta tage himbe ga wanke magay allahi gandai ya ci men dayere ko lahi ni kinga kin murni an kin no kuma kin do kemo digana himbe go ken ka hana maga migra corona jogo lahin dayno an ke gadda sorma ken balle kebiringa haraku lemma o morno jaman do jaman naga kontinan naga jagundil la hala morna garo menaga kimu yana sabu kendi ganan sagaye non ko mo brene ti anke na hanga anke na breti na burenga ya kana breta anyugo anna hanyugo anna breti na burengo aranya kin sabu dangani o doru kentano ki xaw doru kentano qaddara fiha aqwataha kimu yana sabu na duna tigili na duna taga na duna ro medi kew mureni har taga honu na gabo munyen kamma takameta dinan ta wa haqebe o me kamin ka hay alla ga himbe taga munini anta kontonodi anta nyemenodi andinge ma asagai awon no kutana me ya koro na jo agantan kem banginga anda konta kem banginga kem mure he nan tin no kon so kun ngade li anna allah subhanahu wa ta'ala qaddara fiha aqwataha ko kullin bismillah sawa'an adin bidun nagati nyoron denni lis-sa'ilin wa tirin danun da srebi ga nan tin munyen tagandenga akada allah ra ko mo be kenni ke yayi bismillah ثم استوى ken balle allah akrekreni kata kamuwa kendani kamuge atide manyeni فقال allah ti kamun dagani walilarni armunin dagani ائتيا an kumpililli kata mobe ngawa munda ahanya kunuma taw an alwa gadawa أو كرها malunga gada قالتا kamun dongunin da allah jabi ori an muradunga nani o patini alungoda an ga tike be kinyan lokuda faqadahunna alla lakammun qataga nanya kam batu niriya في يومين hilli uchemmeni وأوها أمرها allah subhanahu wa ta'ala kibringa ara kammu kibaru ara ken ka harinawo في كل kammu di kambadi hana hillandi sikandi makata nyerundinga himbe go tagani himbe di kun taga ho go bati mo be nyana ala besu kallen kine ina besu ta ho Allah subhanahu wa ta'ala atla munyenga ala kamu kare kare yani alla murin jongi ti kamu tagandenga kenda ni kamu ke ati de manyeni yani jinga na me sampa ago himbe bundi wala arsni jinka ma kata kamu blaga tagi ado munye kenji alla ranya ana me konko ada me konko na me konko makangango bakai ken kanka be hayge kenyan saujin kama kenga saujin kama o ke buri ngande gawne awa me konko kera tirebe bundi ken kadiga kamundi kanka ke be ga saujin kama munyen tage kenye ken munyen kanga ho kantu be hayji ke na rendi ala nganda munye ke kamame na tani na atoya
sikkon suni jini kankanu benu ganya kama kunyi ne kankon khoru kuya kenni otini duna kontinana ku karagi bi oga wadi ku teke jimman to tire mabbe ga diga kamundi alla ra ken taga na kinya kamunga summa stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan jin kamu ngani Allah subhanahu wa ta'ala ada takabanan kun ya taga gilli Allah farin noronga agara hay afuti ken futi ji ke dabar kenye ken ji me katuye nyanya kankan bu kenye ken ji me katuye ti de biga bu kenya kamunta kenye kun su tage Allah faren noroje wa Allah faren konne minu ga mun Allah faren dukatu naro wonironni yoken nakarne bismillah وزينا السماء وقدا كمون سرما كيغاني كامبادو وريرانغا بمصابيح تقراي كون لسانغا وحفظا ودا سانو كنيا تانغانداري ذلك ليك شيطان بينو غوا موندا نمو كيم فاي ذلك هذه كم من دون ينتقى موغين كي يعني ينتقى نغدرين كي توانا فنعرضوا ما كان كون عند بالي أبدا كبي بانغان دي دسيسا كم من تقى موغو ينتقى موغو هم بيغان دبالي كي يتي ما سغي ميما دوي فقل أموتني كندغني يقول داغا غونغولي كمك أوا جلي كم كرايا كيغاني آدران كون كم كرايا مغمينغا ما سامدران كون كم كرايا مغمينغا يعني داغا غونغولي حلاكي بيغرا كوكتا كيفارون كوتاين ينسغي ونداغا غونغولي برينياني جاءتهم إيه هارون يرينيا بين أيديهم يريني إجون كويندنغا من خلفهم أدي حلا كويندنغا لا تعبدوا أني مغنسو يتني دا خما هو باننا ما غند الله تعالى إلى هارون دغني أغنيو كمن غراقن أي ملكن ينقنني غاوكم ويا كافريتهم يغرانكم باننا ودينغا الله ندال أقن إن هارقي أنا ينا ملكني غاوي من مصري ما نرو منها ما أنتم إلا بشر مثلنا كذا كان هذا سبحانه بسم الله أما عادلا كما كان كم مما عادتا كن قلنا كما إليدو قرني تمنلا أو علم مني نايل تمندي مغني وقالوا إندي كانني ينغان قتلين يوتني مني من أشد يوتني قوم قد سميا دينا أقويا أولم يروا إدم بينا أري دروي أقوى يدني نندقى تين نقوبي قالولا ناستون دي بدين كما نقوم بنتغتين harisa ittagande kasumu dunadi amu kaba kono serenge o kiwutunu mogoɓe na kiñake noko mana shaddu minna kora wo kuy ibn abbas ati yugu gille kame sogoñe yugu debbe tandume sogoñe bismillah أولم يروا allati ngeti kummatuwa أن الله igati konkoto kuy imatu nanti allah kebe gari kuntaga خلقهم هو ashaddu kennan qotonda minhum dinanti kunga aywa sembenga de ikun samuyira angara wo mo allah be garantaga ikatam daga kabako ko koren dagi batenga himbe gara akiri nan kabo hinga de sirega sembe mo anga saha mo anga kite mo himbe gara sahandi agaran kitande agaran sembendi annan kanu kima de nani kome wo simmine ke anta kawana bogo
anga mungu ke bane angu kabanan bongo bismillah وكانوا adi hod adi adiran konya iwon nakarindini togo ayanunga فأرسلنا ريحا kon kotogi wallagari hankem deni kata adiran konga hankebe mullini في أيام kotanu di kun kotanu noni tenni ذيقهم ko sabura ona itemundi awaya kunta unyanga katayenga filingare ta undi adunya kinde pengani ولعذاب la khara kallenga akhira kinya nyagun nan kotonta diganya na la ikum la yusaruna inti demana kinya kun kallenga kora wo kui allati gana mundane korliga iworni ya sanastadrijuhum min haythu la yash'urun igan tassimine no kubede kora wo koy akoni jamu simine ho hon dare gerawai anta simine nanti hangimu Allah maga na muninya kamma na kamunya wure wa Allah haygari hanginya wuriya ko gilli daru hangin giri ande gine no kube kampalle ngal nyugo mundo nanu angi walli hangin maga ayi utul kamuni ni go osena ango kawana yugo be dibinde aya andara besu aya ngila besu awawo tuna wa bo osena himbe no go kullo kompondi hangelli kamani sukuro baka linudhiqahum adhab al-khizyi fi hayat ad-dunya bilidnari yani yabudi kora wanga ampai hangem maka mulimu do hangeke man khay wala bate kiyu segi aro bitoni aro wurunyeri hasuman nanyeri biyani amana ko tabane ni karri ay wurunyeri aro kiyu segi ni yaguni mosi nagan qaso araba lagare ajoppe kena katan mina qaso araba lagare ajoppe kena katan nagan qaso araba hanana ibn abbas radiyallahu anhu wa konni tafsirin di yang qata imma ko sukta hina maganya araban gotane bismillah wa amma thamud ngati samzuran kun qakuta kun kallenya khamwa allati wara killim bangandi dangane di merah hingindawo lakinna suwalli de dina kandaina ati yang qadai kammi kareda bulliga kenyani londawo kammi karaya ko bima tuhuma kanu iganya igawtin golle wala yemunya gasindi kumba to wonne ado kunyam mo waya iwo kana Allah taala la horo kumena maru lagana maganda to wonde ado Allah kande bismillah ya rasulullah anna qota sunna kun ko salihu sunyani bunun na gadisere kinyan to woni dabate kunyan kisi bismillah ya rasulullah anna qota sunna oga Allah qonnun sukabaniya woni ka hokata yimbinga ibuma yuzaruna imajana mabira kebe indari yimbinga itarunna shede ikonturunga iyakunna shede ikamma ihatunna shede ikamma tihonga kanu iganya ikamma wolni ya gani me gara himbinya tarun gara himbinya hatem bangi be gara himbinya ay menya seda kem baade nga kafirun nati de jiloni ummi hatun dangane mani sabu dangane aga sene okamma inati dangane antaqallah alla yano kusendi alla kebe agara ko hosu sendi agara ken sehilla muru de sendi
atalla mu le ko se kibre o se na Allah ta'ala khalaqakum ayana kuntum bahana iwa sabana kata Allah ta'ala وما كنتم عنكم يا تستترون أغو سدرني كوي أن يشهد أنداني سمعكم أغا تروني كو سيدني عليكم ولا أغا أبصاركم سدرني أنداني أن يقني كنو سيدني ولا أنكما جلودكم سدران دانو دي أمبتني كني أن سيدني دي أنكما دي كبيرنا أندو كونا نانا أنغا مغو أن سطور مغو أنغا نانا ترون بالله أنغا نانا أن يغا بالله أن تانا كتاب لنا كم بالله أو نانا فتي تيني بوهالله لا التي anga mugo anga ndal mugo ni meena hinya kibire nga anna tu nanti andan andu dan du bi hay ko mana nyade wa anni meenya na anni mese da ngala ra ko da to la kiyo ko me kan ni mo so ko me gan naketu amu kan Allah ambani harin nan ko to ango selama anga huwa to kono jamandi amu kan na kinya ambani andu an bi hay ko mana nyade wa anni mi yana anni mi shedan kama bismillah walakin qasadantum an kunna simma birakibi amadam usrigan tan awasim min Allah taala لا يعلم كثيرا مما تعملون agabane go kinyana وذلكم agadan kimmi hayni ظنكم kana agad bikimi الذي kana bikimi ظننتم agara kimmi ta kama أرداكم wa kana halakili فأصبحتم كان سي آغل دغري الخاسرين نيا كسان روماني كبلنا كومي انت الله هونس او هيمو اونت دو هي بانغاند امو كي كوني موبي جانغان تا نيالا كوندو amba ne gande himo اونت تو انا انغا كوتا amba ne gande anta ya marinya anta hatan den to kon yuda manni ke ya ke wure ni ange mun nyaala Allah ta ko bitu wa kembe ga wanya gala ne gike gure wa kana ko men balaki na hosire nya sellama ko gure nya bitendi hosire ko sellama ko gure ko bitendi adu ko me ga halaki kana balaki bismillah wa in yasdum aqida man ignay yang angkata yang sabare ko ni gabi ma فالنار مثوى لهم تيمني تاورا غادي تيمني تو الله سبحانه na qoyni na sabu ko qoyni bitendi nganya ewa ginde sawar dengani ti bengi kane kebrenga kon sawar ni yimeda ang da sawar ni yimeda Allah qosen to kono gunno do bangay sul bismillah وإن يستعتبوا إن ساغا يمن لغرا يمن يمغا في ساغا نيني أنت لغرا دن يمود الله ساغا نين كل سريا ساغا دين تانو دي بسم الله وقيدنا قرناء وقدا أيوا سنة لمبور وركون قواني كنكاو لهم بدغني قيد من رمقانني ngada giden kana hata hegela be hay kuromi qoten do jinna kinya to gon al qaid asu to gon baydu me ken to gon qaid ora jikedo honne tema bay me kama mo wele Allah subhanahu wa ta'ala awu diga ngure manya konanda serebre ida aro shaytan ni waro gide bane ni koy gide no wonti ko lendo wonde temango kono bande mo wele serebre su ida aro shaytan ni wo ya nya sabuma shaytan ni wa nya sabu bure akemo woni di toki me ni mali ni me koy kidin no on ko dumbendo ajjo kulengo mobe bismillah fazayyanu kun sunnal limburu ya sura mugandi idan ngani kon su ko mande ma ko ho i jondi dunadi
وما ado honzo خلفهم kengawi kane langara yani ira duna kutayi ngari kane na sabo nyari ngari kane na nyongili ngari kane lagara ira lagara hondi ya ni sabundi inyana lagara kuta ni barandi lagara hinga yani komi ga bono sabu bre komi ga sulu ka sabu sre Allah ko da kimiya wa haqqa alayhim qawlu kin sawi yanga qatin sehingaji ikama في أمم kapal jama oreya kon suba halaki ikungani illi jinnan jama burenga arusirin jama burenga jama burugu iyan khasirin yang kafira yang kasara de Allah subhanahu wa ta'ala ko shariyuti nan sauki aya kama Allah gannahu kulilla muritu komeya anan min jamburu ngarankane tiralle mburu ngarankane melle mburu ngarankane iwan Allah sori baane ay ina kindi kata kembaane ay nan ka shaytane ya himbe ga mon daga ni me kindi nyon ki bure bi Allah gara kello ko ko me bureni indan kelli kata huwa ya mam palaki la gara ko danga iya nyana sheda nga an konturuma wa aganda khairi galla murutu ko me be ya anam millen suru min jansiru kapallen suru ana kun ngarankane ando kunna wari domi wandi mana khairinga har Allah batinga iwan Allah kama iwan killikata Allah fara ngara keminya ko Allah ganda bolilla muritu komeya ana sabu bulla kutanda intangalli hosire suya mi gara bunnan ya gamure intangalli hubbure suya mi gara kinya sondi anya ran kane ke mo bani yani Allah ganda kanan kebe anda ya munana ya kanan gasirenga ana de manda no sirin gine anda mu husire be ina simmandi aganda simmi husre be ina de mai anda ya munda kana kanan ginya kanan ga burenga ana de man na burunya kinai inta simmani husre anda husre be simma ona kinya inta de manai inta surun nama Allah sallam adi Allah gara alminimo alminimiki na gara sere sunya kanange na ngara komun kane an ga nyini gundalle siruwa maga gundalle muruwa maga an ga nan ponko asre ngandai ko suruwa de manai iwa sumani an ga nan ponko abure ngandai ko buruwa de manai iwa sumani ne kibrenga wal ma'sum man asmahu Allah ti kol tangandenga Allah ga nasre mi tanga besu ke masibana ay bismillah وقال الذين adi yamunti كفروا kafirao لا تسمعوا bila kibe Allah sallam ki khani waqti yugo parce que algaba qurayge ni makka qurayni unta huranya ni ken kota ngal besu ta huramo a haqibe go haqibe ya kesu ya ambanu lim hakada Allah fa sallam ande qarana jamandi nunga aw tringene lumu do famu do wala ngale be ga wadi aw nyana sabu o sunu mutubini ikanusa tuba nan amma ga wani sabu ne ga itira mengari tu umma qur'ana trinka andai qalliki joppa umma trinka wana to ga ona mankan ingri dadi ko sabura ga damu ki mobe e kunna me warina ko Allah ya gara bangani Allah farida
وقال الذين أتيمون دي كفروا كنغا كافرون قبغا ترنكي القرآن دمني والغو في قرم من خلق دادي على كينيا أو قرم قنك قلبنو كبرنا أنا هانتا كتني نهابي يقول كتني تترين كتني بسم الله الله تعالى تنوغر يمون تمني كنغا كافرون تيانغان قدين ينقضني موغري توبا قم توبا مغبرنا إغنى يوكم ولي ذلك عتيك مغني توبا برنا أو ينقض قدنا كان الله قنن توبارما كن خان باي كن يمبني لهم دار الخلد عتيك دوما يكاو كافر ندمني أو يمبني كن إمسونا هو ساودا كانوا إغنى يوكم نكرنيا توبا كي يقاكو دي كاهرين غايران كان بينغو كبن سري كما سرو سري قرآن قرانتي الله بيم كونينتي أغان تلان كندا كني دران بيا أنغو هيرا كتنو مغو سيمبي وينا ساوي كي الله بيم مغموغي بس أغان دا موغي باني سرو مفامي كتنا الله بيم جمعو غبونو ayran kampengo qirni kesu kama nta allah bi munda nta qur'ana munda nta allah hin konne munda kinni iduran jaragiya ngana here kana kutu serunga nta mu kumobe na here kutu an hango logono mobe treganda nunda kensu kama tengorno ki gongone Allah faring ngarin tao ke yumatun ngolin swali nani seru kete makka himbinu kati imme ngalindi Allah kara ko da qur'an da kama ke qur'an trinka wa qaram kan ngirindi ko sabura akana man aka kanenna qur'an qalbu kebrenga seru sere angara sabu bure da bari anda here bure da bari Allah kallen nganda mu ke mobe aga to kwangen sabu bureke bane ay kensu ke gongonde Allah timani yanga kate kote mu kun ko mununda mi gari tuga si tuga mo burebe igala kengolli ari mbango to ti Allah ko nuni na komen anna ndu mo goto mo sir ke hosrin an talinda kini durampiya ngana here nya kanar ke go wolle mo be ma na ngol do no be kin kani duran kalleya kibrina ko mo tuni ti laksina allah pinna linda kini duran na hay na here kanya allah pin kanningo mo ki mo be ago sankini mo be an na hango gabono mo be kibra kin kani duran ti gane tane ba allah ganda ho be kin posren kana kin wurin kin ti gante ni agar ho tiga kella kasi buren kana ke muren ke kana be hotel wot ni kira al iktifa na ho buren ko ke muren a wasi ko sire ko ke mutu ni ken wande anda ho sire ka ko no nan ku won ken da aram kan ne fi wasai ke muren ke tatibani kana ke nesre bismillah وقال الذين أتيم منتي كفروا كن كافرون ربنا يا أكما أرنا الذين وجم بني أرنا الذين قوس وأمرني يم بالله إيه ساوي أنه سمني وولو الجن عدو سره نجعلهما ونقصاريه اللي أقدامنا وتانمره ليكونا كل ساقره يكون بالله وري لكوما بس جهنم وهم بيغوا موري كنيان تورون تانا إن الذين عظيم كل من عنصرون كل سهيل hillo be garo samunde Allah ti sega na sawu bul la kutu komenda ina sonna lemburu ina ndo kunya nyana sawu bane kebla hanan ni maniya sabu bure hana iblis jinna ya sawu bure hana adamare meya kenne qabilai ku hilliyana kahirawo dundarawo hasidawo kaba dungawo ihilliyana jaba kebrenga sere sugara
golli burenya dunadi an ku taqwa woni iblis taqwa di qabila wadi kibira aworni kemmo ma shaytani yemi bi ga sabuya nan ngi tewu cendi iblis zurriyani ado ko mo bure be ga sabuya ando ken kitengo me kitendi aga wanga Allah burenga ango to kindabate on pilli yamma laga jahannama dungel la demo katine Allah dangani angara ko buru hilli be nyin sabunga sireno jinnadi ikini ngani walin tamre nan sigi kama bismillah innal ladhina yuminu kun kahana gati ko kamanga Allah inna Allah yayi ken balle idume ken kamma mi go kala تتنزل عليهم الملائكة آتهم مالكا ويان خنقون كما بركبه إندي كلا الله تخافوا وتني دغاني كما كانوا كلين عارو كلين باليا كما أسنو وأبشروا أغا نابرو فنحن نخلفكم فيه وكنا أغا خلفا دي كما كانوا وابشروا أغا نغالي أرجنة كبي أنكم يتوالون إقراجين كنا wotini dangani oko ana hin kamanunga ngarin ta undi anniya ken de pengani wa ya na hin kamanunga lagara ko ngaga dangani tas awa arjanna adu gununga ken kanunu ko ngaga dangani awa arjanna awo ken mundun Allah taala wa kebirenga ken mukim baseya ado kaman kafarana ma ingani kaman pinnane komuntaban sirbinu be o kamane Allah la ilaha illallah summa istaqama kem palle itilum la ilaha illallah gollun kama sallinya komi aga mundi maga mobe isum kuma aga mundi maga mobe hiji kuma aga mundi maga mobe jakka kuma aga mundi maga mobe ila khairu dunya na golle sun daban kan Allah na kutayto na hatan hito summa istaqamu wilkem ibreken kama Allah tukun kamanin karante sirin kan namani la arahi la tahzanu kama asu le mundin yakunya na kama wala tahzanu la takhafu wala tahzanu ma asu nganda kara ahlil muni arjanna wabshuru bil janna nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah malika nuna duko nida kama kanu kallinga kama kanu kallen balle ma kanu alle mube anga min to kam balle aram korebe o to kam balle har barin sikatana o wi nyana mo godi himbe ga koto dina tanga ni bakalle arjanna be ango kanna yalla ngorno no abshuru bil janna angorno arjanna ni e ko me karate na daga mo na mani ba wasere suga bire Allah banna mun kama igatanna himbe nya anda se ko nyani igatanna himbe tokono anda so tokono kiani garanti nga kiani ango security bitana ango kana ho ya kallem ko ati malika nun asu asiri nan daga wali ganda himbe asiri ke mun yana ne kallem palle kaburdi kallem pakatinga ho hontano mandewi la ngara kota ho hontano mandewi wa kama ngorno aljanna di ganda ko mobe wa agar himbe to ri halle kat arni mu adu akawa ada kore kanu yentano iwa nyana mogodi mobe aga may kununga ni manna kinna himbe ga kinna seringa akem pola rabbuna Allah summa istaqama anga dan kama ni Allah kebire an kama ngaran ngara himbe kenya agaran pata himbe ken to wallahi an ngala bire kununga kallem pakati keo ko nanda wa wonyana aywa arabun kanni al waliyu
en demandana kibirigana ni demandana sire ngono demandana bure ngono muslima woni annati Allah wali dan ko kenni demandana sire ga Allah ra dema ar Allah khirima Allah khara dema ari ko sukki mu di Allah binga Allah kana sibita ahin suya kem mo bane shaytan wali qawl ari hin sukki mu di shaytan binga shaytan kare hin sukki mu di na samundi na fisrinde dan gawar islami na nati walita awdo Allah waliye malika num pay gani du kri kallem padar yemenda go ko mana nyagali ni wati kibe iti nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah o kum malika nu yani ankum Allah kum muslimu walinuma dunani al-akhirah donc kyon woni wali adamare mamuno wali malika man kawo malika nu Allah ko basundi mana dunani iwi di mana lahara Allah yani di mana min malika nu pay gari du kri ko ko ka di mana dunani ko wa di mana lahara Allah go ni fama lakum min waliyin wala nasir hawr ko kahiri nan to ko ken konni to Allah ti woli ta ma de man nan ta ma Allah ra ko to min ara ko Qur'an ra ko aya baniya ko kan ro koy hawr kahiri ba ne ay kahiri la lahu waliyin wala nasir di man nan tin den ta ma di man nan la tin ta ma nga Allah ko musri di man nan mo fina Allah yibta Allah waliyul ladina amanu wa amilus salihat ikemini di man nan hina Allah ko musrun qalim be di man nan malikanum payingati nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah o ko ni aga de man nanuma ngari tunadi arul akhirah Allah kume de mandana mo kenga Allah yimeti iwi de mana Allah ko musunu de mana maliko num pay gari du kri o fani aga wali na duna adu la kebe na hujan kini ti wali tasriya ti Allah ti wali dada ngani de mandana tay naam Allah ra ko ni Allah wo kahiri ni Allah makin ko be sura Allah ni mu'minan de mandaranga Allah wal ni mu'minan de mandaranga ahada marima Allah malikanun ni mu'minan de mandaranga bi ma'ana al wilaya nahnu awliyaakum islami gati i wali sirwo sirya Allah waliya malikanun bayira wala o be khiride i wodo kemini intado araw khay tagana Allah ga makebe taga araw bone ritini Allah ga makebe riti intaro kega balika dum bayni do khiri woli beede donc islam non ko hana woro kim wala wala yayi Allah woli no hada mare manda ado Allah woli no malika manda bismillah wa man ومن أحسن يمسون تسرندا دغاميا دين يمنا دعا إلى الله على قرن دكتال بينهما كم بل أقول كل سريا أيمتي إنني أتنك أو أنت الإسلامية سرني به دغاسين كم بامباي سرني غرقون كريكتا الله بينهما أي من كل سريا إسلام أقول نقولني ani men gan sire ati gamin ton hemi gam basude
keni koy keni kemureni alla farin nyam pasu besuya ma keni alla farin digameya ara ko mun kata alla bani na umma ay mina golle sirenga wa ati in islamina bra ken digame aro ke golle kena ke pola digame aya holo golle dike to mo sere suganda ke golle menya ke birenga alla farin tapeno abarade parce que kay no ne suka mate ajjobe alla farin ni alla sinna yayi aken dangi halle abul lisruku akrin ni mo ko attaqani mo ayumatuni misalle yumatun ni hono kirindini na kum kirkata alla bi tauhid qawlan alla bani nawo akuni mu'sri no kirkata kena qul al ash'ari wal maturidi inda ahli sunnah wal jamaa qul maturidi al ash'ari sunnan dun konun ma al jamaa dun konun ma kunga kebe konni ke wajibi ni alla da kini muhali alla hakani ke ke mi alla hakani ke mo bani harun bakani ke be kundi menu wonni kunda ashabi kalam kunni kirinda numa kata alla ti alla bani na umma sehendi ko ho gara kum batu sal makata la ra ko da angul lengani ken ngala ngala yembe ken fata banjeyi kun su ken jamandi kono ko mun kalli kata alla ti gollenga koy jihadi nyangano alla faran golle ni wani kono ko mun kalli kata alla ti shariyan kitunga koy misalin de mazhabi ko kunna ati kamanu imamuna malik abu hanifa ahmad hanbal al-shafi'i radiyallahu alayhi adu kubin go kunta batun kama imazhabin dun kono imazhabin fiqhin tuwalu imazhabin la'alimun kubin go windi amun ngala ne qur'an di batanun dangani aru kullanun dangani on wono kuma komun telikata allah ta'ala na hijabun grindi baka komun sondomunga hijabu bego awa jaman sondomunga al komun telikata allah ne ka hijabu grindi ko sabura igo alla bane atunu na alla bane wari ihinundi daiman ango nyana mobe ango alla hada digran nani ko honta sunno mendi am pinsu am mogonsu maganda allah subhanahu wa ta'ala kun kam misalin ni koy junayd radiyallahu anhu dinabu ganda ko ni bane kebire o simina mariya al mutasawwifa as-sufiyya ahli haqiq as-sufi gamko haqiqa gumu كن يكون الطريقة مو قبل عبد الخالق الجيلاني الرفاعي الشاذلي شعبة رضي الله عنه نكشبني هو الطريقين السانتين أقول سنتين علي كل خوسرين كل كتا علي نهجاب هو سروس سندومينا إن الله تهوسني إن الله ورهوسني هوسو كهمانجي إجوا نيانا إجوا كونيا أيو سقي قل القرآن جواب كل قرآن قوي إن في ذلك لآيات أنو كيف فهمون قوي يقول قهنا قول لنا كنا كيف بينو قول لنا كنا أنك نكون تقبل سلامة يا سبحان الله لأن كم ورني يكون قول لنا صندوق سنوينا أنك مودو جلي تابتنا ken wure ni an sondomentri sondomen senundanu an gen go kunya kontrona amma kambe ni mangi bagas lama wondi an ni an sondomen senuni an sondomentri ni ken wure wati be ga an ken an sondomen wati be ga an sondomen daiman watunde a jarandana kyalli nin ngatin jaran a kutuba kinga kebira himbiye go watte ke sabu ken kamanta ke mundaw kinna mundaw watte ke antoy ke kwa mundaw watte nambuwai e anke go watunde nyana ke o sahande nyana sahanda na kanta ken kanu
yola ko konnanu an sondo men trindi watibi ga wanga an sondo mi kunta konni ni ko kanina ko wono kun ka gollini na kun khirkata Allah ti maniya tuyni de na kun tuyni ke watin kinye ko salliqillah watin ga kinye bane an ga kanne mu watin ko karani ko tasu watin su jibire ngari mulle ngari kamme mo kamana li bite ngari aga kinye bane an ga kanne mu Allah na kisira ta kana kanne mu Allah ku qoren wal aranta sereni Allah ga manta kanne mu Allah tanya Allah farin gulle ni wana qal gulli qorni na hamma qorni ibn kudi menu isu tagani demo yumatonu ni asuni kodi Allah farin baane ini tagani sahaba ndi nal tagani kumpal na kondi ma wahay kota bedi na sere Allah ga an gulle nya kuy khair khore ni Allah ga ranyanda komun kirkata Allah na kore ne kamma simma an ken kirbe mo ke baane yani la wahira tanta lu jate sere baane ranta kisunya sere be golle ngade ko hoya asuto wonya ni kirina na kata Allah ad-da'watu kirinde kata Allah ay an ken kallike mo on baane he wahira ko ko ni misali ni waya an ken baane ranta kisunya kursu kamanu yana no inya na sulumono wa aw tariqa imani be la sabunya Allah farinda ko la tazalu ta'ifatun min ummati zahira al-haq la yadurruhum man khalafahum hatta yati amru Allah ala dhalika ati jamanda gilli ike yumatonundi igawotun kama serenti torono seredi gari sori inta gilli kem wali ma Allah ga rahim billah ko kinganya yani illo wayni gawe inta ni min bura kirinde kata Allah an qora bambane da an qora seribane da an qora mogobane da asugani ta mogobane be keni Allah farani akutte ke be suri qalle be suri nyamo amba anal ligen ranyi mini ta amba ne yani kute sugare ewa ani mena ni mai Allah bin gonuti Allah ga take ko ayen daga ti wa amila salihan tikin murin mariya kirin da anani anyo ya maryam batun an hata den to kono de kirin da nan nganya kim wodi yani kim fati an go yube konni ta hon ngari gana abba ten wono sono nga kiri danan nan ta kulluma ay mi wa konni kantanya adiga min targene adiga min baten tarno sondo mundi wa tan taqaba yimme annake kamaninya an karam goya bas Allah to won timani la tashabu man la yanhadu haluhu wa la yadulluka ala Allah maqalu Allah to won ne kyako maka serinya an karam goya himbe la halan gantan garba sundi kata Allah fika maga serinya karamoya adiga min ganta Allah ko yana yin sauni wa ila abu ura abba surun ko nan ganna to woni nasrun kirkata Allah an yakrimu o krimu ya ko ne kan hanta ya bana magandange biwa konni ananya sundume aho mo be wanna tuqa kirindanu kata Allah aho qore abanga be gume aho kallamunde kinya ni Allah walinunga bane kunya na komero ndini to mun killendi iya na kome kinya na Allah hadir dingranga iya na kome sondo no qur'ani silama on wala ko ni mo na wara sondo mun kem mo ni kinni Allah walinunga
gollenye alla wallu mina يقولوا قصوا غير أنهم لا يجتمع بهم ولا يعرفهم إلا من لهده الله بفضله يقولوا قصوا نقول الله نتيرو سري كبا الله نتادي كويل سري ما غندا الله يمي غندا سري بي حيتي مغمغوينا الله غندا سري بي قانون قري أنا كندي كهو أنا كن كمان نتويديا ina koy allah do ni me wa masanna ngobiya al awliya'u ara'isul mukhaddara ki wali dum misali ana ko min manu go sanke muri la yara al ara'is al mujrimun jinanu kunta siremanu walide be sunu manu ngodiya ki allah akana min kuy asri darum yani asri qorum yani kebe sondo mure sondo megante kin kamalin ta Allah wali ngali abadan andi ta kafa abadan isawra ono sondo mun qur'ani ono la halan surundi ma Allah na bol ikuma surun kahu arno na hati barkema bismillah ولا تستوي الحسنة hosrin tanyo ولا ala السيئة hombure kun tanyo de himbera hosrin yan Allah khirima ni hin sugi mun Allah kendo siren tanyo himbe ganda ko mo de golle siren tubaru ala hombure tubaru daba ko suru ni mo me kane ko hombure go me wure mo be bismillah ادفع ya rasulullah hombure nyondo tinjukunga kinjugo ken silengani jukku bure jukku sire daba kebla jukku bure sare ne maniya jukku sire aha sire ganda awa am butundi anna sabari anda samunta unyanga anna nowa unya anda hombure nyanga anda nya hama hombure nyana kusre nyana hombure nyondo hombure ndo hombure kebla nya ken duga sare de abuto anga abutai arantoro anda toro ara ho awa samunta unyanga anda menye ibulisa samude kembana li ibulisara hombure sare ne hosre ne bismillah fa idha alladhi anganda kenya na kusagara yemenye بينك عداوة bonda hunga wannaga بينه alo kennaga ana كأنه kusaganya ولي min yange حميم ana ligi anganda kata bure nyana kusri nyana ko bure nyon to anganda kata kenga Allah fare ango kusagara an konne kore ngari bil fija a kusana junta nyille wakati bale ni aw nyana min yange nga aw nyana kana to kenya mun bisire mo ngama hobure nyana hobure tuba shaytan sabon kite akin sabon ngana no kuma bane mo kumba kendiga akhirin bulu kini mo asi kenanya bismillah وما يلقى atu ho ndaki gemal lima alladheena ma ganda yemunye iga sabari ho ndaki gemal lima ma ganda taqe dungonye kun taqe qorengani nan kata usri nyana ho burentu ata anda han qoreni aw kananya nan munyangi angana kata nyana ngati korawa nyana hina ali sabrada angana kata nyana attaqi baraji be go nor la akoreni ko qaranya mo ngode sabari mba na ro siki agawnya kini Allah faren jukumu ya sama da wasan Allah da faren ya mara kana da bari tungul ni mutum ba wana da bari wana sira Allah farna julusun mana hati an kamantan da gani an tuti man haramaka wa tasila man qata'aka wa ta'fu an man zalamaka hati digamen de hunde
ku burin maniya serebe ga nan kuma ya kallen an kallen kine serebe da iran ta an kutu atoki serebe ga nan tonya ya haba bismillah وإما ينزغنك نزغ ati الشيطان يلا نانا نان يلا من الشيطان اللي الشيطان ينام كي تسلك بجيبولي سانتكيم نابلا أنا تنغانيانا أنا راجو باغتي وان يلا أسهرني مني أن تنغي من دوت الله تعالى الله تعالى أياني سيوم مكاننا أو كل جلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن توكي كيف أنا توكي نباني أم بسري ميانتي إبليس رمتنا الشيطان قال نباني أن تعوذنا أغنداني أمو سكي تعوذ الناس تناولني عندني أنت مدني صوم عندني أيوة أنا الصوم على ما هو صلادي غريبا كانوا ما سه ما هو نون تقول لا تقول بوتين سهرين بني يقول سهرين بني الله ينكو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عندنا سبيني تعو أجمع دعي صوم أجمع دعي غريبا كانوا ديكا بوتشيني عندنا بحرم يوالي ara nyinga anda nye ara kinda anda ko anyi mi ma kata wona anyi yugo sabuy mune daro ningiri ngiro sire kale dani gana la an kenna iblis sa boro nyadi kemba nya li iblis sala anga da kata ina nyanga na kanda kinya pasu Allah farin dukuni kinyi Allah da kinya ndo Allah ti oho ma anya me ani ngara nya bati kembele nga ankara ma tuwa ato ho ma ko meda diga mure ay ngara ko bati an kan hanan ma hubure ni ato kono iti o ma nya kenda nya ngara ito ma ko kenda ko ngara ko ani me ma anda munen bundi nga iblis sawo anda kinya ko men to Allah kan ke batte kinya paso nga Allah tantanya ude atantanya wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa ذو حظ عظيم أتكلم صبر نمبا نارو أرو الله قرأ تقيم كم كل سريبي نار الله قرأ كم يراو يو سريبي ده نار الله قرأ تقيم أكتم هون واحد بسم الله ومن آياته أو بالله الله تعالى لا ينتهي من جمعة ونيني أو كيرا أو كي نمت هلي أو قصر نمت كبرنا كوني الله لا ينتهي من جمعة كما نهي كبرنا كما سجوني كيل دعاني كما سجوني قصر دعاني قصروني الله تعالى دعاني الله كبير خلقنا أجر كيل دو قصر دعا أو مول كيل أغندني أغو بسن إياه الله باني كبرنا خراب باني أبدو أغن سجود دعاني Allah kuminin ara koyama ila dina koyama Isa Uzairu Maryama Allah walinu malikanu akko muslimin arinya min ayatihi kama yabatu kamani Bismillah وإن استكبروا illi gandai du qoroni الذين aywa baka Allah pati yemma yemnu benu إن ربك kungaho Allah magad awa ida jandi yani kubbenu go Allah magad daraja qorendi aro wurgin tagundi يسبح kuma subhanallah konni yana Allah dangani wonni aro kiyenni kebire nga kunyemu la yasmaun inta wa inta hatankalla malikanu Isa Uzairu Allah walinu ay kum Allah ma daraja qorendi kahir min na barasudina Allah da ay sujudi tun tabaka kudi
Allô? Enggak. Du tanga mundi iblis toranga ayanda ko sana dalen kinoya wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim uranga tanga mundi shaytani toranga kin adallenga kebe nan to gandu tangana sogoba adon nelle kesreni parce sogoba adon nelle alla ra ko daga ni nangaba wona alla hin ko kem patnu du tanga ngata alla kini alla hin ko ni goyay ibena antanga awa duwa unun qara sogoba nga adon nelle nga kibla kini muslim adamare me sogoba kata nelle kata sogoba anta yangarana iblis ayillandeya ada kupandeya angandi khara sogobanga alla gandan duwa unjabi anan kisida toranga kata nelle anganda khara nellenga alla nan kisindi atoranga kata sogoba ina zabuni alla twalu diga mundi itanga mundi duwa unanga munda sogobanga aro nellenga alla farid sallallahu alaihi wasallam atanga mundi duwa unanga agabeni sogobanga ado nelenga bismillah wa min ayatihi aw billahi Allah ta'ala alladhi ta'mujunga ankim mukhatimiya ango munye ngalli aw akanti andaka anke be taro gaware le besu hayni de amunye kante ngalli فإذا أنظر o ganda jinyang kandi ni kanden kamma ana kusaga nyogo ana fugu إن الذي anga walli kamenga ndar ni kande no kunu karkar ni wufu manna wure ko kante be ga nyawure Allah ga mun na birani na sirri de kenya hayawure innal ladhi kamanene agara hunye kande ngarini ken tigani karahu ngarin dananga Allah Ta'ala la niya nanyeni bonsu mahali kawabani garan gundita anime karna mundi anda daleng kita hakarante innal ladhina yuminu kungawo kannu qadaunu oku ayanni kunta hukku oku ine kuyarani kuyitu kanade ngeti yemmembe tiga worna asiri yimbenne yalli kenya pasamundawa ma yemme nyam pasamundal aywa ikenga worni la gara kota nga duntengi gani la himbe non la gara kota duntengi gani kenya pasamunda kibide kewa ko ni kumu worni la gara kota amin an la gara kota ko na nyangondi to munni annan ko na ko na nyangondi kama ko na nyako bura kai ganta ko suda la bura ka gum himbe ga bura kan kiniya an kan hara ko nina kai ko me be ga nda kenya annabu ka piya qur'ana wa antirni himbe ga worni la gara ko ta ga wa sirni be kendo serembana a worni la gara ko ta aminan dun tinga unga da akan din ta har bani ya kuta bana ken wurini aka mane mun Allah ko musulmono Allah ko hormono ko honti ya la gara ayanda ko da gabe ne bismillah innahu Allah ta'ala kuma kin yahun i'malu ma an kunna him golle se to ma agara ken kan himbe la lu anda kenya himbe ko ni worno yimbe di ar himbe ga worni la gara na ni security ngama a asirin denni inda bana de na himbe ga lu anda kenya parce que himbe loye golle Allah ra kanda himbe ko ngana sabu ina assurance kina ngala gara Allah ra kanda ihilli himbe ga lu anda kenya kini gongonde do baga baga ndenya de
sikandari be suwa munda nan diga arjanna ya kibra arjanna gollenya sikandari be so wuru ibenye ibra imben gollen to kono innahu annadu allah ta'ala basirun do qur'an danan ni ti honga ado kin gollini innal ladina annadu yemmu beno kunga kafira ti qur'ana hin kollenga bila kembe qur'ana gariya o kun qatubana annadu allah ta'ala لكتاب إنه أنات قرآن لكتاب كتاب يعني أو أكبنتني أو غارن سنيني هران تكبي هران تبكي لا يأتي الباطل تساور باطل لندرن قرآن أجوني أرمتن إلى حل كتاب تكندو كتاب بينو غريا كان يكون من يكندو إلا إلي كوبا إلي سبوا بسم الله تنزيل قرآن ينقه يا حكيم من حكيم اللي كمان تنتواني حميد تنغني تيغا تنغيا ما يقال لك يا رسول الله انته كن عندغني إلا ما غنته مني إلى كميغو هارون دغني من قبلك أنكاني يام بتمرا وكرمدانو بسم الله إن ربك يا رسول الله كمنا ayani qafarin tunganga mu'minun dangani yang qatin tungangani kim torantengani ولو جعلناه o ganna qur'ana nyana karampoya nanya aram kan tanai لقالوا makkan konyitini لولا فصلت manni آياته kama ayanun ngalangala أعجمي yalli qur'ana arabun kan tana وعربي aru annabi nyimme gani arabun kan konnane kunda me kisanade kata kembugadi qur'ana arabun kan annabi nyimme arabun kan ke zabuda makan ko hujan kutiba ka magatiya rasulullah ngoti dangani huwa qur'ana للذين hudan kanda inyani lilladheena yamun dangani kunga tomonni ado saharin yani والذين yammu beno kunga tomonni في آذانهم sutanyana kun taronni وهو qur'ana أمن aywa akenni hinku sabuya ikamma yani ayagara hukunga kahiri qur'ana ntarna tarondi asunna min tawalli أولئك أجكم معن كتبرو نادونا يوكم غنغنو من مكان ني تقو دينغراي يغلاتو يعني كوي سرين ندي غلاتا غاغا تا مي فامن موبيدي قرآن ندي قرن سندون بوري موري خا او كم مونيدي اري تندون سو انتا فامو انتا ولي دائما الله فارم كون بي وني مكه اما وري كوي محمد رسول الله محمد نبي الله لا إلى وراء قوي محمد بن عبد الله يتيم أبو طالب إلى وراء كني عبد الله المنيني أخي ولي من مار من من أبو طالب يتيم كياني إلى وراء كم مغالي بسم الله ولقد آتينا وعلى موسى السهرين سمنتا من سهرين سلنغة سهرين وتمغون سهرين an na yamarinya na hatayin tokono ana sondolin sahandi wate biyo anga sillangatin hatin kuwanga ta masuhun qur'ana na saharimi anda qarayo anda sahana ngina yankiyo anda qarajinga na ngina disana miniyo anda nya sahinga asuka mandini anda ndu jarate qur'ana ya aso gemme islamida bismillah ولقد آتينا موسى abajo gutun ganda musa ku tawreta kitabinga ila mesori aqadi ko igara mesori mo be qur'an di ko sagai huti gare ولولا كلمة kelima galli gambe kinga same illa kamanga ti wala harakotan du ko hinuma ini kiten kutu dunadi وإنه garan kutu yemmu ko isikandemo alla kitabinde awa sikabe qotengani من gayemme be aga golle golle sireya ولنفسه awa agolle yimme dangani ومن yemme be ga aga golle bononde awi yimme kamma وما ربك anda hanta kinankenga jangonge Allah ka aturanda kinange mahala media jangonge Allah
ya rasulullah yang kamamanya tutunya munde tunga ya lil abid yukum ndangani de يرد علم الساعة sa'an tuwa musagini kata Allah ta'ala abuna waqti gibi وما تخرج ko honda baka من ثمرات billi tirmiya أكمامها aga baka ijombondi وما تحمل ko honda no wutun billi yagariya ولا تدع ma ko honda sarini yagariya ma ganya Allah tuwuni ويوم adi kotan simma Allah ga wata hon kamulu anati killaka pandangi kapalle munka قالوا ikanati Allah dangani هذا النار okura ken kandawa ما من شهيد shedanta o kudi kenga wa ko ni kapalle mandanga ange ma ko Allah ta kapalle ma wai anda ko bani an kutandiya shedanta kenga shedangai anta anu nan kutu wono shedu chine kenni ma ho Allah anyi me holo na kutandenga la gara kutan nan amanya bismillah wa dalla anhuma hon su haiga manranka ko illa kabanna iganya kumbatunu ke kana dunani وظنوا ya gara dangana ما mo من محيط nandi wuru dingiranda ikundangani لا يسأم الإنسان alla du serenda tumbaka من دعاء الخير khairi khairi mundu ina Allah ini Allah na burin kininga Allah sahakininga Allah wukininga khairi aw atunda baka serena Allah nyaga ide daiman Allah nyaga akendi ka huma densu ne wa in masahu sharru مسه الشر woni ganna kitabani ana فيعود kusaga gigiran kuti bi mo ngurengani ولئن ذقناه kenta qaba islam da qaba kundu khairi mundu Allah ma daiman ngabone nganda kita maka gigiran kuti Allah hinnendi Allah ti serenta gigiran kuti ike hinnendi maganta fisringalle bismillah ولئن ذقناه gilli o ganda temundi o hinnainga o bara sago ke kine gilloya من بعد tora ضراء palle ke ngani gara kita ليقول anati himme hadali kininge gollenye وما أظن الساعة jama'anta sa'an gigini qa'ima anta o gillide ولئن رجعت wallahi nganda sare katin kamanga himme إن ko لي amon gara ko لحسنى ko anaya tomi ko sire ka sire nginge dangani Allah ni dini ken arjanna kaza ken ولن kahre bangutunga hobure ngada kita anta simana woni mine Allah ganda nyama yimme ga ha nda Allah nyaga kenna kininga kembede hazali onangalo ken qaba gembol leena kininga to awunga kininga naari site ngana kininga la gara ko tanyime ngema sagai ganda ya towi ndin kaira ndin poyin su ngara himbi himminu way magay yo sagini ngoro aljanna di e kimun ngena xammo ma sagai anda ya towi ko hunda kahri ma Allah gara harbani ma ganda yimbe salami Allah nyaga khairinga boni ngandari ma agi kan kuti boni kenda yille yimme khairinga hazali ma ken gode Allah sunun keda ko ngema simana ke nda ñagara girndi a barkada anna kufati an lenenga anna kufata ngollenga islamin nan sir kunni bismillah wa idha an'amna bil luqtum bangan nemandi فلننبئن الذين mo gara yemmun kibari kunga kafira wuti hom amilu gara kembulli ولنذيقنهم fisringa lawu nemandi ado awa kotan pati igama jukko suroni woni kibari to honga gara kembulli wala nuziqannahum mo gari temindi gilli yanga qatri awalin kim barakatinni وإذا أنعمنا billoga nan nemandi serin nonin kamma أعرض ana balli baga kufandenga ana kusagalla to ti tatenga وإذا مسه الشر hobure nganda kita فذو دعاء anna ni duwa kamanyani قريب ken daren gillini ana duwa daren gillinya duwa kuwarnya ana mali allah hobure ngandari khairin ngandari bani ani tatengo allah ani tatengo allah kuma arusirenta kapadi allah kallenta babadi anda hinni allah tagoy ana waso ani dudaro ya subhanallah ki hay kahri duguni ken tas islami di kendas khairin ngandari maka la to tagahunga
an jon koy serunga magan ta tillondi ya maga wasiya magan daru kama tango lenga arande galuna Allah ko fa ta anne ninga adango lenga islamin nan kamana kiyan dabare bismillah قل يا رسول الله يا أمتي أرأيتم قرين كباري إن كان وعانا قندي عند الله الله يقول الله فارين كراكم قبلنا قتلني قرين كباري ثم كفرتم أنكم عندك كافر وطيغا ناني أجري الله أنك تقارني أكن توما كي نخمو فمن أضل يمن من أغن سمدا دين يمن كن يمن أغو ووبو وغيني غلا تتموا كبير أنكم نكوني توني الله فارين دي القرآن أنكم لا تنبو غيكين أيوة القرآن كي كان يتوني كوي تونغ ني موبي أنكم لين من كل لا يعني سهين تانو دي إني كاتا سهين لغا بوال لكندي إني هتلم أنا نتوكي دو قرآن باتي أرو الله فارن باتي بسم الله سنريهم واجب أورني قرآن نكرندانو نغرندي آياتنا قل لا نين تاغمان في جمع الآفاق تاتوندي وفي أنفسهم أدي إيه ملدي حتى ما يتبين قرآن قبانجي إدانغاني أنه نانتي قرآن الحق تمني مي أنغو تمو بيتو ونتا تقنو مكينغانيا آية نقول من قرآن دي إيوا كوينو يا نانتي قرآن غني همبيا أنت تقنو ما أغراتويا كنا يوي أورني أدو كويا ولا نيم كويا أوبانيم كويا في الآفاق أنت تندي ango zone bedi ango bi'atu bedi ango gide nyediwa ango sangulle nyediwa ango kanfunga nya kamaba ango diga nyediwa ango no kono amurna tuna togono na de qur'an ni tongi alla ni bani ay no laminna farege ango kamu nyediwa ango mu nyediwa funtu wonum bay gidum bay yitum bay ke togono wa fi anfusihim anyi may antaga mo to bakon jambay anyi mi hay am patem bay nyime nyanandi hore nyanandi mukanganga kote ngandi yinde nganga sege nganga anyi mi hay anya gali mo am butu mo anyi mi hay an sara mo an koro mo an kaso mo an ngatu mo an saha mo anyi mi hay akrante soni mo ko konte be ga wandi adan tatendi angatu ko hon takin sonni maganta laliyana ko hon takin nyana maganta Allah kello ngana ko ki batana ki yempa ani moti ki yempe aso batana yimbe batana anna gide ya batu yite kute ngana ma ande malika lu ngana kamanga ma wolu ngani ma ande min do khifaru ngani ani meni haymani hakkarante ango kutini kesudi angatu ando kesudi Allah ko meye mangala tu hakkarante nanti Allah lillahi yana nga Allah ni bale angatu anta tensudi angatu nani be bismillah أولم يكف أولم يكف بربك يا لما هو ستان كما هو مولميني أنه الله تعالى أياني سيدنا كون سوكا مندنا نعم كنغسي يعني الناس ولي مهر باني فهم كدي الله بايناو ما تون تتنغا ما تون يمدي أي أكما ما تو أي الله يميغ واتو يني باني باني كنغسي كوي كني متحني تنجابونا قنن قوتن جابونا ودائما أنساقي كتي آخرين حسن بسم الله نعم دوني أنا دون أيوة كافرين يسكنني إلا الله تعالى جمال لما هما ننتي وأن ذكروني كقسكني دي نعم دوني الله تعالى أياني قرن قطعنا ونسو قومن دينا علما وقدرة ونسو واتو أقول نغني ونسو ولا نغني الله فرام بتمرو
an buti murandi maga sunoyi kafira kun kamma honta latono allah yi atwa kunga allah ni yenga aw kamundi aw munindi wa don gure mani allah o bersu wani golle sadaqallahu alazim wa khairan wa nahnu sabun sura allahumma salli ala